Ebi byagambwe rizuba aha mukoro go kurundana sente zo kombeka ekyombe cy'inda hishomereri ekirikuza kumaraho miliyoni 207. Nekizimbe abandi kibane bakoramo tabachikoramo akuba tukarugamo tubachikoramo konka kirukubi kine cracks abana abakushomeramo baba bari life yabo neberi mwinu in a very funny situation because baba nichwaso kwatera. Omukoro gwatandika no kushaba aho abeegi bishomero basimise ebintu bitari bimwe na bimwe kandi okushaba oku kwaba kwebembirwe mukuru w'obuliisa bwa Nshonji Reverend Edison Tusingwire. Birikubi nimwisha kwikayo nimulireba hari mwamwe bari kumwarisa amasha hari mwamwe ebizimbe kiri kwenda kugwa rero warika kiyungu abebembezi muri district ya Sheema aba bebembirwa munyishenjera habwa Sheema North na umecho baju ngo mugenyi mukuru hamwe na Pison nkuruho bahayo omuganda kandi baragana so kugumiza mu nibakwatira hwishomero mpaka arterire abo kubano basakurya ukahatezura neza kwija ekizimba nikigwa kitera abana batwatunda sente ece kizimbe tukonde muninje bakiheho twombekeho ekisya Gavumenti kigushaba no kugira ngo nayo tutereho umukono tutere mwamani igira iki kuyatwatiraho atirisi twayombeke ekirasi kibiri nayo ubundi tumbukize izindi kibiri. Omugandi abaziro mu district ya Bushenyi bashabirwa kwe hari kutwara abana babo kuza okushomero mu district sezindi kureka bashajika amashomero agariyo mu district yabo. Ebigambirwa hamukoro go kusima ruhanga hamwe no kurundana sente zo kumarira oburaro bw'abeegi bacubona vocational secondary school omuri Kyabujimbe Bushenyi district. Onka abantu tubire bwoba umuntu nashara mwe yitacurire ekana arabamu ekipande kigitemba namanyango ngunyankore ekayatembwe kikande abongo bakagira bata bakagira omukoro ugu gutebekanisiibwa abana abashomera hishomereri eryakibona vocational secondary school. Nsima government abo kugira ngo itfireyo grant nango nishomero tutungire information ngo yabi recorded so nsima government akurango mbarira ivye sente yo mwaka ugu ititiremo kandi turinzire ngo shahayo nahiziragereho zituyambe omukushashura imishara y'abashomesa munonga government abo kutwara rishomero abo kuba government neza kutongereraho ebyombeko neza kutongereraho welfare y'abashomesa. Reverend yatugambira ebigambo bya Nehemaya nanisha babishitama mitima yitu twatanire hamwe tombeke kibona. Ishomereri rekatandika omwaka gw'2020 konka ahabwo kugira ngo abazire bakaruhugaho rekaremwa okutunguka kandi abebembezi bariyo no bagira ngo government obwerutwire akanako kire ko kumurinkana amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire.